Zdravo svima, ja sam Saša. Kao što vidite, moj hobi je elektronika. Za prvo pojavljivanje na YouTube kanalu htio sam vam pokazati moje mjerne instrumente i alate koje ja koristim. Počet ćemo od ručnih mjernih instrumenta. Idemo. Evo, počinjemo od ovoga instrumenta, to je Fluke 87 5 ili 87B, neko ga zove 5, neko B, True RMS. Ovo je jedan od najpopularnijih instrumenta među elektroničarima, zbog njegove tačnosti i sigurnosti. Sljedeći instrument koji vam želim pokazati je Unity, to je grafički instrument UT181A. On je jedan od najboljih instrumenta ove vrste. I Yves the Block 121 GV, ovo je instrumenta kreacija poznatog youtubera Davy Jonesa. O njemu ćemo napraviti poseban video, jer ovaj instrument nudi mnogo mjerenja. Evo, predstavljam vam Regal DHO802 70 MHz 12-bitni osciloskop, 1,2 giga sampla po sekundi, Ultra Vision, sa ekranom visoke rezolucije i touch screenom. Ovaj model je izašao tek prošle godine. O ovom modelu osciloskopa napravit ćemo jedan poseban video. Drugi osciloskop koji ja koristim je Regal DC202A. On je 2 giga sampla po sekundi, Ultra Vision ekran. On, kao što vidite, ima mnogo opcija. Sa strane ovaj dugmić, to je matematika po horizontalnoj i vertikalnoj. Ovo ovdje je rekorder, tu možete snimiti signale ili naknadno ih poslije analizirati. Ovo što vidite ovdje, ovo je LCR tester ET4401. Ovo je jedan od najpopularnijih LCR testera među elektroničarima zbog njegove tačnosti i spram svojoj cijeni. Ispod ovdje, ovo je bench ili stoni multimetar iste marke ES tester ET3240. Odličan stoni multimetar, nudi mnogo funkcija. Jedino što mi se ne sviđa na ovom multimetru, kad mjerim voltažu, DC voltažu, on će mjeriti od 0 do 20 volti. Da bi mjerili dalje, morate pritisnuti dugme automatsko mjerenje, da bi mogli da mjerite veće voltaže. Evo, stigli smo do generatora funkcija DF1650B, 10 MHz. Solidan generator, ali u buduće mislim da promijenim za novi generator funkcije i to grafički. Ovaj instrument što vidite, to je DC regulator od 60 V 8 A. Marke Raiden RD6006. Odlično switchersko napajanje. On dođe u kitu, prvo kupite ovaj panel, pa kupite kutiju i switcher koji hoćete da stavite u njega. Mnogo dobro DC napajanje. Ovo sad što vidite, ovo je već profesionalno DC napajanje marke DP832. Kad ga kupite, dobijete monohromski ekran. Ja sam ga softverski regulisao u boji i otvorio sam mu sve funkcije za analizu, opterećenja i tako dalje. Hoću da dodam da je ovaj DC regulator napona je najpopularniji među elektroničarima. Ovaj ovdje instrument je multiskop. Njega koristim samo kao display za moj komponent tester. Dvokanalni komponent tester. Ovaj tester je odličan za traženje kvarova. Ovo dolje je SMD stanica za grejna stanica sa toplotnim vazduhom za skidanje SMD komponenata. Sad stižemo do vakuum lemelice, to je vakuum pumpe za skidanje integralaca
sa njim ćete lakše skinuti neki integralac nego se mučiti sa običnom lemilicom i pumpom. Ovo ovdje što vidite, ovo je lemna stanica sa 3 lemilice, ručni rad koji sam ja koristio do prije 2 godine. Odlična lemila. Ova lemila su bile mnogo bolje nego oni stariji veleri koji su bili 80. i 90. godina zbog samog prenosa temperature. Kod ovih lemilica u vrhu se nalazi i senzor temperature, i grijač, i vrh. Znači sam vrh je, što bi rekli, 3 u 1. I onda zbog prenosa toplote ove lemilice su mnogo bile nego starije lemilice. Ovdje vidimo 3 lemne stanice novije generacije. Radi se o modelu iFan A9. To je isti model ove 2 stanice, a druga stanica je UD1200. Razlika među ove i ove 2 stanice, zato ova stanica posjeduje trafo, ove 2 stanice su švicarske. Kod ovih lemilica isto mogu reći da se u samome vrhu nalazi i grijač i senzori. S tim razlika između ove ovdje lemilica i ove što sam vam pokazao, što sam ja pravio, je što na svojoj elektronskoj ploči posjeduju MOSFET-ove koje drže ovu temperaturu. Sad ću vam pokazati 350, drže stabilno, i ako radite na nekim elektronskim pločama koje imaju veliki hladnjak ispod, evo ovdje ću vam demonstrirati na ovom sunđeru ima vode, znači ona će uvijek držati 350 stepeni, a ovdje ove brojke što vidite, ona povećava snagu da bi držala temperaturu stabilno. Sad dolazimo do mikroskopa. Mikroskop AMSCOP ili AMZOOM mikroskop je odličan mikroskop. Evo sad ćemo upaliti ovdje svjetlo. Na njega sam dodao Barlow 0.5 puta. Barlow daje vam radnu distancu, veliku radnu distancu. Kao što vidite, on ima i kameru i display. Znači kad nešto radimo možemo gledati na displeju. Ima ovaj nosač mikroskopa, bum, taj stavljamo. To je to. Idemo dalje. Ovo je, neki ga zovu varijak, ali ovo je nastavni trafo. Razlika između običnog varijaka i ovog nastavnog trafo, zato što je ovaj trafo izoliran. Šta znači izoliran? Znači da sam zaštićen od strujnih udara kad radim sa pločama na živo. Sa njim zajedno koristim ovaj limiter ovdje. Zašto sam ga nazvao limiter? Zato što kad uključim neki uređaj koji je u kratkom spoju, on će limitirati struju i povući na ove sijalice. Ova sijalica je ovdje od 50, ova je od 100 W. Ovdje biram, sad ću to upaliti, ovdje biram 50 W, kad uključim zajedno onda su 150 W, kad isključimo ovo 100 W. Ovdje vidimo display, trenutnu voltažu, čak ovdje možemo vidjeti i analogno, istu voltažu pokazuje. I što sam htio da kažem, da ovaj nastavni trafo je do 4 ampera. Dalje. Ovo je, što vidite, ovo su stariji instrumenti. Sad, počet ću od ovoga instrumenta ovdje, marke Hiskit
To je cevni tester ili tester elektronskih cijevi. Njega koristim kad radim cijevna pojačala i stare radio prijemnike i tu testiram ispravnost lampe. Za mene sasvim dobar instrument, odličan. Ovo ovdje je Tektronix 2445, analogni osciloskop od 100 MHz. Ovo su nekad bili jako skupi osciloskopi. Ovo gore što vidimo je Norma, digitalni multimetar, starije generacije, rezolucija je od 5 cifara, odličan instrument. Dalje, ovo je avometar, najpoznatiji engleski instrument u dobi 50. i 60. godina. Pored njega nalazi se Simpson, američki instrument, isto iz vremena 50. i 60. godina, ovo su najbolji instrumenti tih vremena. Onda, instrument koji se koristio do 80. godina, koji je bio u stalnoj upotrebi, to je ovaj Signal Tracer. On služi za traženje audio signala, vidite ima gore zvučnik i radio signala koje čujete na ovome zvučniku gore. Pored njega nalazi se Hihoti. Hihoti je japanski instrument, odličan instrument, lijep. Karakteristično kod ovog instrumenta i što sam prvi put vidio je da ima relenu zaštitu. Znači ovdje imate dugme reset, znači u slučaju da napravite neku grešku, relej će prebaciti i da biste ga vratili u funkciju samo pritisnete ovo dugme. Odličan instrument. Sad, isto se radi o dobi 50. i 60. godina. Ovo je Iskrin, ovo je bio odličan instrument naš za to vrijeme. Ovdje je isto Iskrin instrument. Ovaj instrument nije toliko precizan i tačan, to je voltmetar, ali karakteristično za ovaj voltmetar ovdje ima sondu i ova sonda ima lampu, inače ovo je cevni voltmetar. Pored njega nalazi se mjerač temperature, analogni. Karakteristično za ovaj instrument je što može da koristi razne sonde. Veoma je tačan i što je lijepo, ima analogni displej, možete da vidite lako promjene temperature i tako. Ovaj ovdje instrument što vidite, Hopi, ovo je power meter. Ovo je odličan instrument koji preporučujem svakome ko se bavi elektronikom. Ovdje prikačite neki potrošač, bilo šta radite, odmah možete da vidite da li je taj potrošač ispravan, koliko vuče vati, koliko ampera, i ovdje mjeri trenutnu voltažu i on može da izračuna i potrošnju toga uređaja. Sad dolazimo do izoliranog trafoa, snage 1000,5 volti ampera, marke Voltkraft. On služi da mene izolira od strujnog udara. Na njega je prikačen ovaj power metar, znači on sad mjeri trenutno sve što je prikačeno na njega. Izviše izoliranog trafoa nalazi se ova otporna dekada, nju i ne koristim puno, radi se o modelu Iskra MA 2115. Sad što bih vam htio pokazati alat koji ja koristim. Idemo. Ovo ovdje što vidite, ovo su kliješta. Od običnih do preciznih skupih kliješta. Pokazat ću vam razliku. Ovo su kliješta marke CK. Ovo su jako skupa kliješta, samo zbog njene izrade. Vidite ovdje spojnicu, ovo se zove box spojnica ili ovo se zove box kliješta. Ova kliješta koštaju neđe oko $50 po paru. Imamo još jedna kvalitetna kliješta Knipex, isto kačenje box. I one su dosta skupa. A sad obična kliješta isto Knipex,
Evo vidite razliku ovdje, one su spojene sa jednom nitnom, ali njih najviše koristim od svih ovih kliješta, oni su mi za svakodnevnu upotrebu. Ovdje vidimo razne pincete, razne pomoćne alate, a sad što ću vam pokazati, to su šrafcigere. Ovdje imamo razne šrafcigere. Od običnih šrafcigera, ovo je marka Proskit, solidni šrafcigeri, do preciznih šrafcigera, ovo su najbolji precizni šrafcigere marke Unior. Njima svakom preporučujem ove šrafcigere. Onda imamo isto precizne male šrafcigere, ovo su titanijumski, onda isto i ovo su titanijumski, isto specijalni šrafcigeri i razni drugi. Sad ću vam pokazati jedan šrafciger, on je motorni, evo kako radi. Sad koji želite smjer vi okrenuti, on će se okretati prema tome smjeru. Ako krećete ovako brzo, on će povećavati brzinu, ako smanjujete, tako i u drugom smjeru. On ovdje ima i štelovanje snage. On šteluje snagu na 4 podelka i birate njegovu jačinu. Odlična stvar za rad na laptopovima, tabletima. Ovdje imam neke grube alate, gruba kliješta, nastavke i tako dalje, mašine. Ovdje mi se nalaze razno smeće, što bi se reklo, kablovi, itd., izolirke, skalperi. Ovdje imamo isto par instrumenta. Ovo je LED tester marke Unity. Evo jedan koristan instrument za testiranje kondenzatora koji sam sam napravio. Našao sam jednu šemu. Sam sam napravio, nisam htio da kupim ovdje kod nas koji se nalaze na tržištu, zato što ovaj instrument ima i zaštitu. Znači ne morate prazniti kondenzatore, nego direktno odmah možete početi mjeriti. Znači, zaboravio sam da vam kažem, još jedan iskrivit najpopularniji instrument 80. i 90. godina. Ovaj instrument je jako kvalitetan, tačan i precizan. Jedina njegova mana je bila zaštitni sistem. Ako niste pazili, mogli ste lako da ga pregorite. Evo ovo ovdje što vidite, ovo je Dremel. Ovo su nastavci za Dremel, ovo su kasete punjenja, ovo su pomoćne mengele. Ovo ovdje što vidite isto jedan mini Dremel sa malim nastavcima, mini mašina koju koristim za čišćenje kontakata i tako dalje. Ovo su isto dalje alati, nastavci. Ovdje što isto vidite neke izolirke, neke trake. Ovo ovdje, ovaj Brother, ako želim nešto da ispišem i da nalijepim neki naziv, koristim ovu mašinu. Ovdje držim neke dijelove. Evo kao ovdje što vidite, ovdje imamo tranzistore, integralce, otpornike, fetove, razne stvari. Ovdje imamo SMD komponente, isto kondenzatore, tranzistore, fetove. Ovo je kutija sa kondenzatorima. Evo vidite, imamo i ledove, ledice, diode, mikrosvičeve. Što se tiče LED diode, imamo ovdje isto razne LED diode. Pošto ja radim često ove LED štopove, ovdje koristim isto originalne diode za opravku LED štopova i tako dalje. Znači Arduino setovi, razni dijelovi, razne komponente, šarafi, svašta nešto. Rezani dijelovi, vrhovi, još kondenzatora, još integralaca, tranzistora i tako dalje.
dalje. Ovdje isto imam razne dijelove koje koristim. Znači sve ove fioke, tu su puno dijelova. Ovdje isto. Znači dalje otpornike, tranzistore, kondenzatore, svega svačega, šarafa, nastavaka raznih. I to. Što sam zaboravio da vam pokažem je šta ja koristim. Ovo je ono što mi se nalazi pri ruci. Žica za čišćenje kalaja, žica za nastavak prekida na ploči, razne pumpice, ovo služi za pražnjenje kondenzatora. Ovdje imamo isto jedan instrument, njega koristim kad radim tablete, to je isto nešto kao ovaj ovdje power meter, nešto slično. Ovo je recimo maska, znači kad je ogrebena ploča ili oštećena, ovu masku mogu da je zakrpim i zakrpim, onda koristim ovu ovdje UV lampu i onda tu ona masu učvrsti. Zaboravio sam da vam pokažem još jednu lemilicu Hako, to je Hako klon. Ona mi je rezervna lemilica, odlična lemilica sa trafom. I ovdje sam zaboravio da vam pokažem još jedan tester, ovdje se radi o IR tester, ručne izrade baziran na Arduino. Znači ovdje mogu da testiram daljinski i on će vam tačno pokazati kodove. On je baziran na hex kodovima. Ovdje vidite ovaj držač za kablove. To je ručne izrade. Inače, ove dijelove sam kupio u oko. Sve ove dijelovi sam sastavio i napravio držač jako koristan za kablove. Mislim da bi to bilo sve za moj prvi video. Nadam se da vam se dopalo i da vam se dopadaju moj izbor instrumenata. Vidimo se do sljedećeg puta. Pozdrav!